Ingpit, Edward Culo, Domingo Gosum, Randy and Glenda Vitug, TJ Macapagal, Paula Macapagal, Amalia Macapagal, Nelson Kayanan, Gosum and Gilas family, Pineda and Kapati family, Lorenzo, Elisea, and Emmanuel Torres, Attorney Filmer Abrahano, Andrew Maninang, Fernando and Luz Biminda Santiago, Roel Diwa, Archie San Pablo, Christy Yuson, Danilo Giao, John Benedict and Nina Salonga, Jonathan and Kristan Salonga, Joseph Alfred and Majel Salonga, Jason and Patricia Salonga, Avelina Salonga, Bong and Katrina Lagman, Hercules and Jesusa Santiago, Oliver and Grace Lumanog, Marieta Mendoza, Arnel Coronel, Tony and Christy Sanchez, Bong and Son Bautista, Arthur, Rona and Geoffrey Gozum, Rolly and Betty Flores, Sunny and Grace Gasa, JM and Marisa Gasa, Jeremy Gasa, Jomet and Miraflor Navarro, Jaime and Pines Gosum, Boy and Aning Tungol, Aurea Nicdaw, Lucia Gosum, Ador and Glenda Valencia, Henry and Mirna Reyes, George and Ruth Simeon, Florencia Di Malanta, Santiago and Celi Roque, Linda Sanchez, Junior and Charit Roque, Remedios Mendoza, Father Rustico Cuevas, Tony and Liling Garcia, Titum, Joyce and Obet Mendoza, Con and Jesse Garcia, Paul Gerson Garcia, Sophie Charles Mendoza, Eileen and Rolly Wahe, B. Cuevas Judy, Sky and Net Judy, Mel and Ann Pablo, Edrin and Ruchi Judy, Felix Berto Judy, Dick Sebastian, Jeremy Sebastian, January and George Ricarento, James and Joe April Umandal, Leopoldo Chipe Jr., Rosel Domingo, Chopaco and Fernandez family, Lopez and David family, Catnol Loredo, Tacondo friends, Henedina Arcilia, Victor and Benzi David, Eni King, Beth Santiago, Manuel Yanco, Epifania Yanco, Michael Yanco, Marvin Yanco, Michelle Tamondong, Juanito David, Aime David, Jelly David, John Don David, Javier David, Melchor David, Clarita David, Ryan David, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Ann and Kenneth Tumbokon, Jonel and Cherry Dakutanan, Feli and Heidi Yamiso, Patricia Ikoma and family, Yoli Yuson and family, Joanne Fusuku and family, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison and family, Judy Simeon, Ricky David, Nino Jomar Chipe, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Lucy Songlao, JC, JP and Junior Mendoza, Regala family, Narding and Tersing Bautista, Glenmar and Evelyn Mendoza, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Angela and Lord Ken Diala, Rosa Ginto. Efren and Emily Santiago, Adolfo and Garcia family,
Puroksik San Juan Nepomuceno at Dingkarelang pamilya, Leti Rodriguez, Mr. and Mrs. Alfonso Ocampo, Mr. and Mrs. Remy Palacol, Mr. and Mrs. Jesus Estrella, Mr. and Mrs. Danilo Layog, Mr. and Mrs. Ruel Calong, Mr. and Mrs. Ofer Malig, Flora Sanggalang, Mr. and Mrs. Armando Sahagun, Mr. and Mrs. Rolando Salta, Mr. and Mrs. Eli Mangyo, Lorenza Navarro, Mr. and Mrs. Nestor Navarro, Mr. and Mrs. Navarro, Mr. and Mrs. Julian Manyalak, Mr. and Mrs. Gilberto Manyalak, Mr. and Mrs. Renan Manyalak, Mr. and Mrs. Marcelino Manyalak, Mr. and Mrs. Arsenio and Taytay Soriano, Chris Andre Sanchez, Angelica Muñoz, Mr. and Mrs. Nestor Muñoz, Mr. and Mrs. Jeffrey Sason, Mr. and Mrs. Antonio Rodriguez, Mr. and Mrs. Arnold David, Mr. and Mrs. Josdado Salonga, Mr. and Mrs. Bernard Santos, Mr. and Mrs. Basilio Manlutak, Dominga Escasinas, Mr. and Mrs. Rico Escasinas, Mr. and Mrs. Francisco Angeles, Mr. and Mrs. Relly Fajardo, Mr. and Mrs. Romel Palacol, Mr. and Mrs. Reynaldo Gamboa, Concordia Gamboa, Malonzo family, Payuno family, Rodriguez and Escasinas family, Mr. and Mrs. Romero Serrano and family, Mr. and Mrs. Antonio Sahagun, Mr. and Mrs. Benning Sahagun, Mr. and Mrs. Junjun Estrella, Mr. and Mrs. Manolitos Manyalak, Mr. and Mrs. JP Estrella, Mr. and Mrs. Ryan Dizon, Mr. and Mrs. Ricky David, Marites Batak, Mr. and Mrs. Remio Palacol, Albert Sr. and Ludi Sason. Pariging 10th year anniversary ning Our Lady of Fatima Family Black Rosary, Harakiel family, Aquino family. Pariging special intention dari Precious Ann Santiago, Policarpio Santiago, Rose Ann Dantes, Narciso and Leslie Manyalak, Marino and Nancy Manyalak, Richelle Soriano, Clarita Manyalak, Rodel Garcia, Romel Garcia, Christian Jesse Evangelista, Jason Evangelista, Susan Evangelista. Paraking birthday dari Roberto David, Felix Berto Gigante, Teresa Torres, Mercy Sason, Ariel Gabo David, Donna David, Jose Arnel Cortez, Celedonia Santiago. Paraking kayadwanan dari Maria Grace Mendoza, Eman and Jonesa Pineda, Arthur and Rona Gosum, Majel Salonga, Bong and Marley Guevara, Ian and Darlene Guevara, Daryl, Lala and Lucas Guevara, Elmer and Dali Lopez, Jeffresito Hinco, Rowena Caminan, Alona Parico, Marvin Sharon, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gacela Cortez, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Rico David, Christine Joy Carlos, Edgar Nelson Jr. and Titus Parbo, Al Vitug, Prenser Layug, Tricia Ann David, Son Bautista, Francel Torno, Nina Bautista, Gerald Bautista, Christine Buwan, Lay Ocampo, AC Soriano, Edwin Aguilar, Tony Roson, Jeffrey and Christine Joy David, Christine Diane Santiago, Aris and Alejandro Coronel, James San Antonio,
J. Rose Bautista, Ronel Sapitana, Rochelle and Erica Sapitana, Jose Marie David, Ariel and Lolet Malyari, Patrick Garcia, Arcel and Sangrila Gilas, Lynn Kiambao, Fernan David, Michelle David, Christian Gosum, Mantasni James, Ron Day, Nicole David, Sumbilyo and Chiper family, Arlene Kayanan, Flora Palmon, Cyril Nas Palmon, Alejandro and Maxima Calma, Alfredo and Teresa Sason, Princess Serrano, Ashley Chia. Paraking Kapaldanan Dari, Queenie Viray, Karen Avera, Michael Flores, Gabriel Flores, Precious Flores, Fenya Flor Gozom, Olin Mars, Eduardo Palmon, Felix Dizon, Gloria Dizon, Pinas Mendoza, Tarsilia Magtoto, Maxima Vitug, Catherine and Marinel Fernandez, Eufrasia Valencia, Romeo Cancio, Consuelo Mendoza, Edna Santiago, Remilio Candelaria Jr., Adelfa Serrano, Orlando Culala, Joseph Gosum, George Hinco, Teresa Arroyo, Francel Santiago, Noel Gabriel Morales, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Leonidas Yaron, Benedita Amante, Kate Villa, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Marco Ezequiel, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Suniga, Lito Pintor, Dominador Lapira, Yonila Venceslay, Orit Hopstein, Nancy Furigay, Priscilla Aguilar. Teresita Tulabot, Edna Santiago, Father Ronnie Asuero, OFM, Leslie Gabir, Edward and Sharon Manlutak, Agnes Guevara, Marian Mochun, Mary Claire Mendoza, Fitzgerald Kagalingan, Maxine Caballa, Teresita Francisco Giao, Aaron and Sebastian Rason, Adring and Zenaida Romero, Eduardo Musni, Maria Erika Lapira, Purita Rivera, Emmanuel Canlas, Mary Claire Mendoza, Ines Gosum, George Songko Jr., Carmina Mendoza, Felix Batak, Romeo Mendoza, Maricel Granda, Eileen Romero, Helen Romero. Paraking Kaladwadari, Bong Noel, Edwin, Victoria, Guillermo, Jose, Rodolfo, Christopher Dave, Pasencia, Faustino, Chodora, Rafael, Maria, Stephen, Pablito, Jose, Salvadora, Mariano, Lucia, Amalia, Leonora, Martin, Agustin, Rosalina, Chodolfo, Teresita, Abel Sr. and Jr., Rosita, Jose, and Gracia, Pablo, Agustin, Romana, Normita, Gloria, Policarpio, Mario, Niño, Carolina, Onofre, Justina, Corazon, Delphine, Josefa, Fernando, Marciano, Teresita, Gregoria, Rosario, Pedro, Concha, Jesucito Jr., Flora, Rodolfo, Estelito, Cirilo, Pasencia, Narciso, Iluminada, Francisco, Antonio, Maria, Lolita, Lynette, Kerubina, Reina, Salvador, Maria, Ricardo,
Alfredo, Aurora, Fernando, Josefa, Rosario, Pedro, Hermogenes Sr., Avelina, Jesus Sr., Corazon, Claire, Dolores, Santiago, Virginia, Alfredo, Aurora, Carlos, Salome, Gertrudes, Remillo, Edilberto, Felisa, Eduardo, Roque, Francisca, Benedetto, Maria Martinelli, Rita, Ines, Juanito, Cornelio, Gregorio, Maxima, Zoilo, Isabel, Felicidad, Maria Dinglasan, Ignacio, Pasencia, Arsenio, Benjamin, Jennifer, Justina, Flor de Liza, Francisco, Raimundo, Esteban Jr., Manuel, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Humbilina, Jessie, Pido, Noring, Ronnie, Jan King, Among Popong, Gregorio, Mylin, Magdalena, Medalla, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Felisa, Marcial, Cesar, Alvina, Camilla, Angel, Romer, Dolores, Manuel, Pedro, Consolacion, Felix, Abelardo, Isidro, Corazon, Catherine, Cristina, Roberto, Mo James Rank, Rolando, Ligaya, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francisca, Precious Angel, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofilo, Josdado, Marta, Ricardo, Greg, Jesus, Carmelita, Marcelina, Noel, Takeshi, Efren, Zenaida, Damasa, Cosme, Dionisio, Arthur, Marvin, Ezekiel, Andrea, Josmar, Juan, Ines, Enrique, Esteban, Benjamin, Roberto, Santiago, Marita, Jesus, Concepcion, Elena, Renato, Domingo, Lolita, Rosalina, Lorna, Vicente, Maria, Jose, Ricky, Ricardo David, para king kayang death anniversary, Marcelino, Mercedes, Manuel, Nicolas, Josefa, Jaime, Ligaya, Rosita, Roy, Rita, Rufino, Andres, Anita, Albertini, Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicole, Jose, Ricky, Victor, Maria, Benjamin, Aurelia, Beth, at ding magdang kaladwag kim purgatorio, lalo na reta nga lang makaganaka karela. King Legioning Igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, ing grasya ning ginutamong Hesus Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagom na ning Banal Espiritu, manatili kay kayungan. King Aldo iti, pagmasusyan tayo po ing kafiesta ng San Matias, Apostol. Bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala rin kaya katamong kasalanan pagsisyan tala, at panyawad talang tawad king Ginong Dios.
Yag kastangining miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko. At kaya tayo kapatad, uling mi kasala kong bina. King isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nanita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngan sana, king Bie Alananga. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, inaus may San Matias, ban makirake king misyon daring apostol. Kapamilataning saop da, ringke ang panalangin, tanggapan mi sana ing tula, ning lugod, darake mo kaya kami, at mabilang kami karing kaya kang pinili. Itingan adwan mi king kapamilatanan ng ginuming Hesu Kristo ng anak mo, mabibi at mag-aring kambemo at ning banalay espiritu, betong mo king panga Diyos, manggaman king Alananga. Pamamasang ibat, king libuning dapat daring apostol. King panahon ay ito, mika kapulungan na ring talasal pantayo, ating mekad dinalan adwang pulo heganagana. Tina na kajay Pedro ban magsalita, kapatad nga nang migmula. Kailangan nang matupad din kasulatan. Nung ka rin sinabi ng makapaunan ng Espiritu Santo, king kapamilata ng David, ing kasulatan tungkol kang Judas, amen muna karetang dinakap kang Jesus. Metong nga Judas karing meging galamening kaya kaming grupo, uling may piliyang mikadake king kaya kaming obra. Uling king ribuda ring dalit makasulat, mila koya sana tao ing balena, alasa ng tuknang kilob na. Misulat mo naman, kunana sana ning alawang tao ing dake ng gagampanan, king kasalukuyan. Inyang kailangan niyang makyabe kaya kami ing katao, antimong metong atalapatutu, king pangasubi ng mebe ning Ginong Jesus. Kailangan ing metong ya karetang akayabe mina, kabang maglakbeya ing Ginong Jesus kambemi. Manibat king panahon apenaran ng Juan, ing kayang pamaminyag, ang gana king Aldo, ame Kuya Jesus, busal tamu at mitas siya banwa.
Inya na pagdala ring adwa ka tao, i Jose Ausandang Barabas, at ni Matias, kay ba't ngarang menalangin. Gino, at tatarok me pilubluban ing balang tao. Uliniti, o Gino, ipagit mo kaya kami, nung nuno kareting adwa ing kaya kang pinili, ban kumaking kasuwan, at tangay apostol, ape panggilutan ng Judas, aminta ng ketang lugal, apangayin tulirano. Kay ba't nga nito, may pagsapalaran la karing lagyo ring adwa ka tao. At may bagot siya ingkang Matias, at siya indigdagda king grupo daring 12 ay apostol. Ing amano ning Ginoo. Himpong dalita pakibat. Ing Ginoo, di naning luklukan, kaya bering pamuntok, ning kayang balayan. Ulitan tayo po. Ing Ginoo, di naning luklukan, kaya bering pamuntok, ning kayang balayan. Puriyan niya ing Ginoo, ikong talasuyo ning Ginoo. Puriyan niya ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo na ning Ginoo, yang puriyan dangeni, at king kapilan paman. Pakibat po. Ing Ginoo, di naning luklukan, kaya bering pamuntok, ning kayang balayan. Manubat tingaslagan ning Aldo, ang gaking albugana. Ing lagyo ning Ginoo, puriyan nyo. Ing Ginoo, magariya karing sablang bansa, lalagpos king banwa, ing kayang ligayo. Pakibat po. Ing Ginoo, di naning luklukan, kaya bering pamuntok, ning kayang balayan. Nini ing kawangis ning Ginong kekatang Diyos, ang makaluklok king trono, karing king banwang matas. Tapot karin ketang kayang kabilyan, tatandoya bat banwa, at yato akit na. Pakibat po. Ing Ginoo, di naning luklukan, kaya berin pamuntok ning kayang balayan. King pangapasering kalulu, king kabun, kaya lang binangon. Tatas naman ding atyo king malukang kabilyan, at karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi na ning balena. Pakibat po. Ing Ginoo, di naning luklukan, kaya berin pamuntok ning kayang balayan. Ing Ginoo, manatili kay kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Juan. Jesus nga na karing kayang alagad. Nung makanano na akong liguran ng higpa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili kayo king lugod ko. Nung tuparan nyo laring utos ko, manatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano kong tutupad, karing utos ng higpa ko, at manatili king lugod na. Sinabi ko lang kay kayo reting bage, ban ing tula ko manatili kay kayo, at ing tula yu miganap. Itiya ing utos ko, mikakalugod kayo, antiing pamaglugod ko kay kayo. Ala ng lugod, migit pa kesa ketang idaw na ning metong nga tao, ing biyana para karing kayang kakaluguran. Ikayo, kakaluguran da kayo, nung tuparan nyo la, ring utos ko. Era na kayo awsan alipan, uling enabalo ning alipan, ing daraptana ning panginwana. Inya inaus na kayong kakaluguran, uling ing sablang dindam ko kangig pa ko, pepabalo ko kay kayo. Eyo ko pinili, nanay ako, ing memili, at tinuldo kay kayo, banlumwal kayo, at pasipamunga, karing bungang manatili. King uli na niti, na anumang adwan nyo king igpa, king lagyo ko, ibiya na kay kayo. Iti ing yutos ko kay kayo,
may kakalugod kayo. Ingmayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Maya pabengi po kay kayungan. Pabusta niyo pong managalog kong ditak or managalog ko king homily kasi po ating malbe kay katamo king live stream na ela po makaintinding kapampangan na po. Isang araw po ng tag-ulan, kami po inaperwisyo sa bahay dahil butas yung aming bubong. Tumutulo, no? At nabasa yung aming sahig. Kaya pagkatapos po nung ulan na yon, bumili kaagad yung tatay ko ng Vulcasil para ipangtapal doon sa butas ng bubong namin na tumutulo kapag umuulan na nagiging sanhi ng pagkakaperwisyo sa amin. Bumabaha sa loob ng bahay dahil butas yung bubong. Yung Vulcasil po, yun yung pantakip natin ng bubong, pangtapal kapag may butas para hindi tumulo, para hindi tumagas kapag tag-ulan. Malaki po yung tulong ng Vulcasil. Hindi ko po pinopromote yung Vulcasil, mga kaibigan. Hindi ako promoter ng Vulcasil. Sample ko lang to. Kung wala po yung pangtapal na to, mapiperwisyo tayo kapag tag-ulan. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Matias Apostol. Sino si San Matias? Para po sa akin, si San Matias, para siyang Vulcasil. Pangtapal. Para hindi maging bungi. Pangtapal, para makumpleto. Panakip butas. Bakit? Dahil alam po natin, yung 12 alagad ng Panginoon, yung isa doon sa 12, nagtaksil sa kanya, si Judas Iscariote. Judas Iscariot, the traitor. Diba? Nagtaksil po. At sa pagkakataksil ni Judas, sa pagtataksil ni Judas, nagpakamatay siya. So ano pong nangyari? Naging 11 na lang yung mga disipulo ni Jesus. And after resurrection and ascension, as we have heard in today's first reading from the Acts of the Apostles, chapter 1, narinig po natin kung papaanong nagkaroon din ng votation, eleksyon, yung mga apostol ng Panginoon para meron silang itapal, para meron silang gawing panakip butas doon sa pagkakawala ni Judas. No? So yung pwesto ni Judas Iscariote, kailangang tapalan, kailangang lagyan ng papalit. Nag-eleksyon po, narinig niyo sa first reading, at merong 2 candidates. Si Joseph Justus Barsabas. Kanina po tinignan ko bakit Barabas. Barsabas po yun sa English. At si San Matias. At ang nagwagi, ang nanalo sa eleksyon, si San Matias. So si San Matias po, pinili, hinirang ng Panginoon, tinapal, ginawang panakip butas doon sa kakulangan ni Judas. Sa buhay natin, mga kaibigan, marahil, nagiging panakip butas din tayo. Diba? Kapag ang isang tao may kailangan at tayo lang yung makapagbibigay ng bagay na yon, ako, muntik akong tinamaan ng mangga. Nagsisilbi tayong panakip butas. Pero mga kaibigan, isang paalaala na dapat nating matandaan sa katangian ni San Matias, naging panakip butas siya, pero hindi po siya naging mayabang. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, kundi tinanggap po niya ng buong buo sa puso niya yung pagkakahalal niya bilang kapalit ni Judas Iscariote, bilang apostol. Kung tatanungin po natin, bakit si San Matias? Ang dami namang pwede. May magagawa ba tayo kung siya yung gustong piliin ng Diyos? Parang ganito lang po yan, mga kaibigan. Natatandaan ko pa po, nung mag-entrance exam ako sa seminaryo namin sa UST. 2 kami. Kabatch ko po yung kasabay kong nag-exam. Yung kabatch ko po, sabay kaming graduate ng high school sa GNC, valedictorian siya, nung elementary kami.
Sabi ko, sigurado ako, papasa to. Kasi valedictorian. Ako baka sumemplang, baka hindi ko makuha yung exam, hindi na ako makakapagpare. So nung nag-exam po kami, gusto ko sanang mangopya pero ang layo niya, no? Tapos ang bilis niyang sumagot. Natapos niya yung exam. Ako, ang bagal kong sumagot. Ang haba from 8 a.m. to 12 noon. After 2 weeks, lumabas po yung result. Nagulat ako. Congratulations, you passed the entrance exam. Tinawagan ko kagad yung kaklase ko, yung kabatch ko. Kumusta ka? Anong result mo? Sorry, sabi niya. Hindi ako pumasa. And then nagnilay ako, mga kaibigan. Lord, bakit ako? Bakit hindi yung batchmate ko? Mas matalino sa akin. Mas gwapo sa akin. Mas magaling. Maabilidad. Maraming alam. Bakit ako yung pumasa? Gusto ko rin pong magpare. Pero bakit hindi rin siya pumasa? Bakit ako yung pumasa? Hindi ko po talaga lubos maisip. Bakit ako yung pumasa at yung kaklase ko, yung kabatch ko, hindi niya nakuha yung exam. The gospel today reminds me of the words of Jesus. You did not choose me, but I am the one who chose you. Hindi niyo ako pinili, kundi ako yung pumili sa inyo upang mamunga kayo ng masagana. Hindi kayo yung pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Isang bagay po na tinandaan ko nung seminarista ako, na narinig ko sa mga professors ko, being a seminarian, you must be humble. Kailangan mong magpakumbaba. Hindi ka dapat maging mayabang. Hindi porke seminarista ka, hindi porke nasa seminaryo ka, nag-aaral ka sa seminaryo, kala mo, maliit na Diyos ka na. No. Being a seminarian, you must be humble. Why? Because you are a victim. You are a victim. What kind of victim? You are a victim of God's love. Biktima ka ng pag-ibig ng Diyos. Pinili ka ng Diyos, na biktima ka ng pag-ibig ng Diyos, kaya tinawag ka ng Diyos. At sa pagkakatawag mo, kailangan mong sumagot sa tawag ng Diyos. Again, tinanong ko sa sarili ko, Lord, why me? Bakit ako? And the answer of God, why not? Diba? Hindi ako mas magaling sa akin, mas matalino sa akin, mas gwapo sa akin, mas maabilidad sa akin. Bakit ako po, Lord? Marahil kayo po mga kaibigan, natatanong din ninyo, bakit ako, Lord? Ikaw ang gusto ko kasi mahal kita. That's it, my dear friends. Ikaw ang gusto ko kasi mahal kita. Mahal tayo ng Diyos kahit tayo po ay hindi perpekto. Mahal tayo ng Diyos kahit tayo ay may mga kakulangan. Mahal tayo ng Diyos kahit tayo ay may mga kamalian. Mahal tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan. Sapagkat ang Diyos ay walang sawang tumatawag sa atin katulad ng pagtawag niya kay San Matias, apostol. Jesus did not call those who are qualified, but He qualifies those whom He called. Hindi tinawag ni Jesus yung mga perpekto. Hindi tinawag ni Jesus yung mga magagaling, matatalino, gwapo. No. Jesus did not call those who are qualified. Because they are qualified, that's why karapat-dapat sila. No. But Jesus qualifies those whom He called. Pinabanal niya yung mga tinawag niya. Hindi ko siya pinili, siya yung pumili sa akin. Kaya nga po, naalala ko yung mga salita ni Archbishop Socrates Villegas. Tayong mga pare, tayo ay mga alibughang hampas lupang makasalanan. Yes, sa gitna ng ating kababaan, kahinaan, kakulangan, bakit tayo pinili ng Diyos? Sapagkat minahal tayo ng Diyos sa gitna ng ating pagiging imperfect. Because of our imperfection, God loved us. And the love of God makes us perfect. Dahil ang taong nagmamahal, nakikita yung isang taong minamahal niya,
In spite and despite of the imperfection of that person, kapag nagmamahal ka, nagiging perpekto sa'yo yung taong minamahal mo. Kahit alam mong may kapintasan siya, kahit alam mong may kahinaan at kakulangan siya, dahil nagmamahal ka, kaya para sa'yo siya na yung pinakamaganda, siya na yung pinakagwapo, nagiging perpekto because of love. Love makes us perfect, my dear friends. Love makes us perfect. And this love that Saint Matthias received from God, received from Jesus, is the same love that God showed to all of us. Yung pag-ibig ng Diyos na pinakita niya kay San Matias, kaya siya yung napili, ginawang panakip butas, ginawang pangtapal, ay yun din yung pagmamahal na ipinapakita sa atin ng Diyos sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Kaya yung pagmamahal po na yon, kailangan nating ibahagi sa ibang tao. Maging mukha tayo ni Kristo sa bawat tao. Kapag ikaw, tinatawag kang Kristiyano, dapat nakikita sa mukha mo ang mukha ni Kristo. Dahil ang mukha ni Kristo ay mukha ng pag-ibig. Ang mukha ni Kristo ay mukha ng pag-ibig. Amen. Panalangin ding malda. Inginu nakataawsan kayang alipan no kayang kakaluguran, uling nasa na ing pasipamunga tamong dakal abungang manatili. Inya aduan tamo ing kayang grasya, uling nung alaiti alatang arapat nanuman. Nga tamong manalangin, Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Para ka ring obispo at pari, kumat mula sana king lugod, akalupan ning kang Kristo, ban parati lang makasadyang midawon king bera, para ka ring kaladwang may pagkatiwala karela, ipanalangin tag king Ginu. Para ka ring pamuntok ning lipunan, maging talasura sana ka ring sabla, ban maging kakaluguran ng Kristo, ipanalangin tag king Ginu. Para ka rin misasakitan, pauli ning matinding pamanabuso at pamagligalig ning upayang pampolitika, mipagkaluban lasana king espiritu, ning kapibabatan at lugod pa mikakapatad, ipanalangin taking Ginu. Yan po duwan tamoy sarili tamong kapagnasan, iyabe tala po, king kaya katamong misa, ring kapatid tamong mituran king COVID-19, sana po pagkaluban ng pangakayap ni nga pong Ginoo, pangaditala po rin kaya katamong frontliners, sana proteksyonan ni nga pong Ginoo, at pangaditaya po yung kaya katamong balen, yung kaya katang bansa, yung kaya katamong sarili, na sana po ingatan na katamo ni nga pong Ginoo at iligtas king kakalat pandemya. Panalangin tamo king Ginoo. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, ing pamaglugod karing aliwa, anti mo ing depatan mo, tuneping pamaglugod kaya ka. Ibuklat mo laring puso mi, king pamangailangan ding kapatad mi, at ipakit mo kaya kami, nung makanano milang asawpan, kapamilatan ding malukaming makataong kagiwan. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga.
Manalangin kayo kapatad, baning kako at kaya kayong daon, matanggapla arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting ayin na darawon ning kekang Santa Iglesia, kaniting kapiesta ng San Matias, ing kekang apostol. At kapamilata na niting banal ay Eucharistia, pasiknangan mo ing grasyang pigkalob mo kaya kami. Itiadwan mi king kapamilata ng Hesukristo ang ginumi. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. Iat nayo ring puso yo. Pasalamatan tayo, ing ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa. Diyos kingalananga at lubos mayupaya. Tinatagme ing Santa Iglesia, baboring apostol. Man talakad yang mitmong tetagan kapilan man anting tandaning alang-angga mong kabanalan, ketiking yatu, at anting mabye ebanghelyo para karing balugbog ding sablang tao. Kambening alang kupas sa lugod, daralit mi ing alang patlud mong kapuryan. Lain makiyabe kami, karing sablang koro ring anghel, karing banwa, king daralit dang tagumpe at ngaming sasabi. Banal, banal yung Diyos sa mayupaya. Lit mo yung banwa tingat, hindi kang ligaya. O sana kung kapaskatasan. Mapala dyan daratan ting nagyuning gino, o sana kung kakapaskatasan. Tunay kapin manaloig pa, di kang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sa narating ayin king espiritu mo, man para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesukristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo at ngana, tanggapan yeti, ikayungan at kananye, itiyain ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kinwani ing kalis. Pasibayi ang pepasalamat keka. At binyan ing kalis, karing kayang disipulo, at nga na. Tanggapan yeti ikayungan, at minum kayo kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, na may bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Sinubliang nebie, alleluia. Sinubliang nebie, alleluia. Sinubliang nebie, alleluia. Alle, allelu, alleluia. Inyang inigaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon mi akeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugud, kambenang Francisco, ang kaya kaming papa, i Florentino, ing kaya kaming obispo, i Pasiano, ing kaya kaming obispo emerito, i Among Raw, ing kaya kaming kura paroko, ding hanggang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan sana king maligaya mong arapan.
Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang banal na esposo. Kayabe ring apostol, lalo na isan Tiago Mayor at isan Matias. At ing sablang santo, isanto Domingo de Guzman, isanto Tomas de Aquino, ding hanggang Dominikanong santo at santa, at ding Tomasinong martir, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayay, pangmayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod tingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanan ning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami, kamben na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabus. O ginuming Hesukristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, yang babye ko kaya kayo. Emos sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia. At pamayapan may ampong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Ing kapayapan ng Ginoo, manatiliyasan ang kapilanman kaya kayo. Bakit tamo po ngeni, ing may kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po, kaya kayo ngani. Aking kasalanan niya to, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan niya to, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan niya to, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan na ninyato, nuwan laring mayayaos king apuna na ning kordero.
Manalangin tamo. Oig paming malugod. Alakang patanat babye king kekang balayan kapamilatan na niting banal a Eucharistia. Pauli ning panalangin ning Apostol San Matias. Iadya mo kesa ng lukluk karing lugal mi. Busal daring kekang santo at king bie alanganga. Iti adwan mi king kapamilatan ng Hesukristo ang ginumi. Ing Ginoo manatili ake kayo. Bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Ginong Dios. Ingigpa, inganak, at ing Espiritu Santo. Ing misa, midaw ne, ume kayo king kapayapan. Aleluya, aleluya.